Mau disusuai atau purimanan Tori limo Leto sinduala Kada ketemu Haruson lihon Haruson lihon Nong ditambalut Yesus kasasarit korong memodui Ay soko irwan Sinundaw kada ketemu Yesus nason lihon Masuk teko sauluna Kosuro teko dinangaantakan Korwon ginaw ilpong sara Kada katongo haroy
solihon haros ang dihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli ay sopo iran sinunong daw kadagoto Yesus na solihon haros ang dihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli ay sopo iran sinunong daw kadagoto Yesus na solihon ay sopo iran sinunong daw kadagoto Yesus na solihon kadagoto solihon di Yesus. Senang suabon kumanati din sanan ano misi sa takad isong sambayon kinarahingan isong kerjaan surga konsiko dot insan pokasuabon na bayna kano kapo kaagahay dot magisiso maya iti iki ardamin susuab konsiko tu alumi sa piramutan dahay asingga pakinangahan dahay dot kasuabon diti kinasambayang dahay isu ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabon kumadati din sanan kapaguluh na pa nga ngingis unsi ka to kad insan pa kago kumakinarahingan to pay miyaw ko kasari kapasi ka kuyo di pukul 4:10 minit nga tok nakagagang-gagang to kawasan po nga pukul 4 bo nga nakalabi-labi takuri nga puji Tuhan to pay miyaw kasari pasik to kung ay pay miyaw ko po hoy kaharitid di labi pandok kay pida sanong di kasudok kay bayno na po ham ay alumis pakago pa ng barasan dati dat kaswaban na bayno kasinambungan di pelajaran dati di kanihab iswang dat bayno na po nga iswang dat Mazmur 40 ayat 6 gisam na 9 Mazmur 40 apat na padami sa taon kum ako pakapalit ti kitab kitab ngay apal lagi na kitabam LPMI pa ngay kapal hindi ka pwede kepada alabri puji lah. Mazmur 40 ayat 6 gisambut siyam ayat 6 agumu nahit numan wonsoyo ya Tuhan kinarahinganku gama nu ditasonong ajaib ngay mangkudi kay ladusun na ba yun wonsay no ditasundu itamodan no mentok dahay ayso na miladman pagalo mentok dia manta didi papabaro ko papaboras ako nga anaro siyo agayo kopyo ginumo nagi kaintaban ayat 7 kaanangan montok dot korban sembelihan korban sajian nga paukabon nu taling ako korban bakaran korban mamugas sa duso anu sugaton
tidak engkau tuntut kumualo. Boras ko na pa di nga mono pa ako rumikot. Iswanggat gulungan kitab haro nakatulis do kumadaho. Ayat 9, yoho na po nga orohyan akud mamonsay do korohyan no. Kinarahingan ko. Boras no. Haro isuang kangkab ko. Teka numanta ka di inibay latadyo kilaom. Boras no. Jadi ilo ayat inti iti pelajaran natin dat kasuaban na ba ino? Intangan na pa dati ay mantada ayat 6 gisam 9 pinapakito dat paingkurah na ko'y Raja Daud sendiri. Doko kito mamurimon nagi magindalan doko po siya di siya maya ilobora sa kinarahingan. Mantad pa dit antakan lagi di Raja Daud nga kita dati dat iti napakorban nga haro naman tad papakito nagi dat ay paingkuro na ako akasandaton ilo ka mo yung korban milo borasan dat ay manapay aring kasilo aki nga nailaan dat antakan pialo nga haro na rumikot at asili korban iti pamagunan nailaan no ikamandat ilo na bahap ay nubuatan nila dilo bagi haralat kamanda korban. Ino pa dati pagangatan di siyo kumadati dilo nga nukat dilo ayat 9 orohyan na kumamonsoy di korohyan no boras no paingkangkab ko it monopot tarus terang orohyan takod momonsed korohyan di kinarangan kamu iyo monopot iyo na po hari korohyan nga hari may tamo bukti na po nga ilabor sa kinarahingan hari tanudan to ko hari sapon dati hari langgaran dati amo na po nga hari korohyan dati hari amo nunoy da ko korohyan buli jadi ako'y korohyan paingkana gi nunoy da ko korohyan nga ay lanam orohyan ko da tumanod gi nga nakuroh tu nakoboras si Daud sendiri dat ilo na pot boras no nga no kasyo paingkangkab ko ka nugya ka mo yun na paingkangkab ilo bo sa kira na pod imisisinta gi isay paingkangkab kasari sudah pasti isinta daw gi hinggo nga tok paing ginawa sa kirad mutulon dahil gi it santinimungan oy humno kasari ikaw hangan no dahiri sa kira mintang ko gambar gumambar katakan do gumambar ilo mo harato nga onom no hobad tulon okay ta kasari no hit panagisinta no didiri iyala ta kanadami ang pahid kinarahingan paingkurah piat kantakan nga paingkangkab da ka na po hiboras kinarahingan paingkangkab ka na po lang nga irine tanud-tanudan mo paingopi paingkangkab paingopi iri no hit paindalan na nun iswang nakaposyon masaalah ta ka na pating paingkangkabi paingopi nga ikangkab nung hadig adi man tanudo nunoy boras sa kinarahingan nunoy boras sa kitab ay laan ta kay no ay laan ta ka sa kiradahar muhat hinggay ayat yati ka nga makiano pendapat paingkurog yati di ati ka ay laan ta kay sa kiradahar makiano ay penjelasan ay laan ta kay papatarang irini ko mo na paingkangkabi darit yan di ba
nga adi elanam tanudan kamo gi ilo namati at doho nga ilay kalau makan ko sumono hara tulo na mo kilo nga mila to kay papaylo mila to ka papatarang nga ay elanam tumanod ka di patarangon no kasaruan no pa dati di kawaya da megalo nga nakatali biti takanon tinumon tulandat ilo no talo na lat kaubasan to kanad kailo to kay papaboros nga ay kanudim ulit kanilo ilo nagidalo nga haropoy nga ilo nagidalo nga yun nagidari nga ka kamuno po nga paingkang kabi karati nga ilo ni kamoyan ko harohi ikorohian dati popoindalan nga haro nagiit ato koy orohian nga orotian ni madati sira napod iyo di hot kaboboyhon dati ponori ko ti kamono paingkang kabgi paingkuro na ko iradya daw gisombot kana po siyo orohian no kud papatumboyo momonsoy lo korohian no ka orohian no ko kasyo momusoro kunod iho sendiri gi aku kanuk korikoti lo komondisyo tu kadang-kadang kat manto ka na po yung monopot ki papaindalan to kalaboros kinorohingan miyagali kanihab na retan dati asaru to kahit asansagan to ko na po popok kita dat to kay orohian asansagan ka na po manansaw sa sangulon ki miloborosan kay mati orohian dit ngon pasawo diyan ni asansagan to ko na po ay tumanod do boros kinorohingan di karikatila kamondat ako suka melakukan nuno ako sukar melakukan suka melakukan ni dadi nga sukar miyagal dit suka rela kadi bagi nga haro gyahit momonsoy to koy nga okon maka suka rela sukar rela ilaboras sa kinorohingan lo nga kana pa dirja daud aku suka melakukan kehendak mo nga hara timpu-timpu iyati na po nga aku sukar melakukan kehendak mo nga pabuhat mah nga puji Tuhan to pabuhat iri nakadawhit ay mandati di pototasodot hali piad hara timpu-timpu hara kanta-kandat asan sagan to ko nga momonsay pakatuhi sayran ino pa danday lansanan dati di asan sagan ko orohian nga popowonsoy lansanan na pa dati nga ujong-ujong dandad orohiani ki ihon na pom iyad di orwol ginawa ko agat ko umbahalan no po moy dat uhupan to kay baga kinorahingan di bo uhupan to kay kada kasusa nga bobosan to ka na ginawad iyati nga monotosi dat ay harohi tamodan dati da papaindalan dila ponungan na kinorahingan hiti nagid Mazmur pasal 40 nga papakita dat paingkukuro pengalaman pribadi di Raja Daud miyambay kinorahingan nakura to gisambot orohian di siya papaindalan nila boros kinorahingan kakuaan na po nga nakapuriman ni siya dot sokadung ka kinorahingan kumadaw iyalo na matililit ang Pinay at ako na po orohian na papawon sa ilat boros sa kinorahingan nga mila di kamayan dat ato ka kapuriman dat kahinaan di kinorahingan di iswang kapusin dati sayra no pod ino po'y panguhupan di sa sangulon kumadati nga apurimanan dati ihati nga tumitik to kono po did orohian di siya nga umbalo pagid ato ka katutun di tulun sumbangan di siya nga aiso
pengkura takadid orahian ki. Raja Daud sendiri kapuriman dat pengkura nangkuot penguhupan de kinorahingan kumadaw. Pengkura pantamangan de kinorahingan kumadaw. Gisambot isiyo na padinga orahian. Boras kinorahingan orahian isid papawonsoy. EYBY Oraitan pa YB. EYBYB. YB. Pengkuray hait orahian da kayo. Dat ay say won sayan da ko kumadahay. Ay sa takon da ko kumadahay. Ay sa paruntukan da takon. Talon-alon dahay nga garabol pakasari. Pengkuray hait orahian da kayo. Kinarahingan pengkukuray Raja Daud dat orahian da kinarahingan. Papuwan sa laboras-boras daw. Okay, tadati mantadit kasalimpunan itit bulan 4. Nakita dati pengkuran ang kupong hupan da kinarengan iswang nakapasyan daw. Jadi iyahay sebagai tulun sa pitulun iyati. Pengkura takad orahian da sa sangulun. Sakirad inapay perbuatan di siya nga kasari-sari da mangumang-umang dati. Amo kapag ginawa dati nga iswang opak pag ginawa mahari kasindualan. Iyahay ito nga YB nga pengkura di head orahian dat do kayo sakirad ay sawan sayan da ko kumadahay. Ilo na dala permuhunan dahil lobo. Ay dahil retanom isay ngaran nga ay sebagai inanuan dat tanggung jawab wakil rakyat kapag magya nga iya ko nagya wakil dahay nuno kabaling kahangan latirik tay ko waig ko talon-alon ko ikamudahan nga iya ko nagya wakil rakyat dahay. Jadi isu ang garuhani kinarahingan o gumuit pawonsayon di siya kumadati apatut dadi dat no kadati aku suka melakukan kehendakmu. Isa ipagangatan, contoh lah. Iti nakasarit, papito totosan kasarit dati, nuno, pay miyaw toko. Ilo nga iso, nagiot kapagalan dati, apatut ta iyati no pati nga, orahian dad, papawon sa lat, korohian na kinarahingan, tu, pay miyaw to ko. Ilo ni anugrad paling gatagayo kumadati. Sang miyaw to ko. Suway kay ri ang sihat-sihat to ko. Kano pod magyangis-angis at kumakumbolutan. Ilo nila anugrad kinarahingan. Agayo hikadaw kumadati. Jadi ngon padadi imbulaya nga ay so na da alasan dati dat ay so no hot it pagalayan dati dat ato ko orohian da papaindalan dat korohian da kinorohingan ay so na dahot ay pamalapis dati dat tumanud to ko boros-boros kinorohingan ay so na da pamalapis mantad ko oray nila pelajaran dati bay no. Nakura tu perlu takod I will go. Mongoyoku kadati. Yesus sendiri nako I will go na untuk dati. I will go na siya untuk dati. Kamo pa di nga ina pa di balas binti dahil lo nga iyati ka daw nga I will go na da. Pengkukura he said, I will go. Nailan dati dat isya na padiham. Minanang kiad, kuwasa, kabontugon. Tinangkiadan di siya hilad surga. Hila suruga. Linumintuhon dahiti pamagunan. Hara dito hatahila. Nuno ka nga amila menjadi manusia ka menjelma menjadi manusia hingga katunod
menjadi manusia kok menjelma. Nugi akan ngambil loh, Yesus menjelma menjadi manusia kok. Yesus hanya menjadi manusia. Nugi akan moniti menjelma. Asaru to kay mati korong ti menjelma ki. Yesus menjelma. Yesus menjadi manusia. Yesus menjadi menjelma menjadi manusia. Patumbayan ako ilat menjelma hilo nga iso nagi kadawhot pertikaian do tagayo. Terutama di tulun-tulun di itu ong kisikul ba nga membahas sila. Ihati nga salah do membahas sila mo. Nga secara pribadi iho nga setuju ako sa kira gunaon to kala menjadi. Menjelmah na pagalo nga may galidit tumitik kilo bagi. Sige itumitik. Okay, may agal ko yati. Irogon harko hari mo ti kuwasa siya digi. O ngayon na siya unalid sangina na palanok. Katutun nga ito ko palanok. Apakain palanok to mungkin atutunan gi. O ngayon na siya unalid sangina na sapi. Irini ka mo na menjelma. Menjelma nakagoy siya. Silih nakagod sangina na manok. Iya di kemon ko hala menjelma bo. Jadi ilan dati kinarikatan na po di Yesus sendiri nga nasilih siya sa ulo na tulon ki. Mantad na susu pinanantianon na susu ginumayo. Jadi insamakan pa di nga menjadi bo diri ki. Akon ko menjelma. May galidit istilah-istilah na tibo nga ngono pa dati intangay ko piyad iswanggot. Kitab nga menjadi. Menjelmah na pati mila dati komandat mungkin bahasa Indonesia ka. Nga intang-intangan ko nila kitabong ay say di kita ko menjelmah. Hara nagi menjadi lah. Iswang do Filipi pasal 2. Filipi 2. Panambarasan moid misiso o minsiriba miagal Yesus. Filipi 2 ayat 1. Mantad ko Kristus harohot nasihat. Haranigi po ni si Walisi kay sisaan dat rusod. Kasi musra nagi kabinsiyanan. Ayat 2. Mantadidi pay magano no kataadaan no miyampaiti. Mo'y iyoko no pa nga isi sa ginawo, isi sa lisi, isi sa tinan, isi sa tamodon. Magihumbot kapentingan sendiri, tay ko rarayo dit ay sa kamuyon, nga mo'y dad iyoko no pa asarod, asiriba ginawo, hinggad ino pa'y sangulon nga, mamusaraw ino pa'y suway nga, labi utama kamantad at tinandaw sendiri. Filipi 2 ayat 4. Kadaan mo nagitulon mangintong nad kapentingan daw sendiri nga kapentingan nagitulon da suway. May iyo kayo na po nga kasari-sari dat miampay. Pamusarahan ang nagi kapurimanan dit haro iswang Kristus Yesus. Ihali piahdat iswang garu
rupa turas sa kinarahingan nga akon ko mamusaraw inapay kapagalan miyampay kinarahingan di nga iso ot kaharan dit apatut tot poy maganon. Ayat 7. Hintay na kamanakod manatod ako tunod. Suway ko niadan di siyo mongosongkan. Pinatangkya di siyo mantad da tinandaw. Minanganut turos sa sangulo na susuhon. Nasili miyampay miyagal da tulun. Isuanggat kantakan da miyagal da tulun. Mininsiriba kadaw kagoy siyo. Taat gisom mo napatay, bahkan gisom napatay dahil kayo salib. Irin lagi kukuan da kinarahingan na popoin sawat tamo disyo. Minanahak ko ngaran daw, mantado o insana no ngaran. Moy dat iswanggat ngaran Yesus, sumingkotud ngay insana na hilad tawan, iharad ti pamagunan, nagi iharo isawat ta pamagunan isiriba ta pamagunan o insanan na po dila nga magakon Yesus Kristus no po nga kinarahingan isiyo no hot muntok di siyo kabuntugon na kinarahingan. Kamoy na padilo nga nasili sinumilit tulon nasilit tulon mi sinumilit tulon madusado tito ay terjemahan bebas gati bo madusado di siyaw to adi alancar kopyo kita bahasain dun gati. Oke, jadi kinarikatan ni Yesus sendiri popok kita dati dat isiya na po nga otapat ti kapiad sebagai sangulo na tulun. Mantad na susuhi siyo, ginumayo, pinapuendalan da pelayanan daw lebih kurang 3 na taon, may na di inggar ito dat disalipkan. Nunuhi mustahil lo hilo, iyo kita dati. Inapahit ay laan dati nga, pinonontianan na po ditina di siyo nga ajaib. Okon ko disebabkan dot hubungan suami istri. Tu antakan na po loom ay nakapitunang nagyulo. Kumon po nga mantad dilayd nga haro na tunang ki. Saman Yesus haro na mitunang. Gisamudan do nga haro imiagal dati ki. Nga sigog kadi dot ay imariyah na po nga minonantian. Tukoy. Katampurasi mo dito digi. Sebagai sangulo na tulun pa yung kuro ko na ay mungkin na agak sensitif iti laki. Nga siyaw dat mungkin hara nakawaya pa yung kuro kada nandadit luka lama berdarah kembali. Nga awayaan na ba dati tibo. Ako kuro ko na nakatunang ko no. Sigag ka nga po nantiyan ni karuhang no. Kay kumbala ko yung samok. Iya no po kawayat di mano ko po. Kay ait akon ko angkara no. Nga iyo no po kasarom ako ikatahan na boras sa tulun. Sakira iyo kasarom. Nga kamuyan dat agirat nagisinta di Yusufilo. Tu iya di via nga numani dia lo mereka harungi bersama. Numani dia lo uaya ay kantakan megalid ni. Sumambayang toko dat moy inapay kantakan tiaga igal di nga akatumboyo dat
montok dati tanganak. Okay? Puji Tuhan tu Pinoy lo higaylod kinorohingan na paing kamoti ka. Tumbayan to kad iri nakakuaan dat nakatori mo hilo dikantakan megalidi. Okay? Ilo numati kaguhot kaboling kahangan dat iswang got ay masyarakat to ka kadaw. Okay? Ako nun to kad ilo ngay it kaboling kahangan ilo ngay kolomokon nga sakirad aratu to kad iswang nga kantakan dat eksiden ka bola da malayo labagi nga ina po I will go dati nga sudah pun dat mungkin da kolomokon kolomahan dati nga kapuri manay to ko insamok to ko na kumakinorengan irihit lopid o ponting ki koratuon haro na pa'y koratuon dati isuang ka piyambolutan isuang pikaruhangan haray koratuon dati nga ina po hit penting dahilo nga aratu to ko nga harot I will go dati do gumuli kumakinorengan. Jadi puji Tuhan mantad dat usaha do kayo iyati do insanan itanganak imolohing mungkin dah harot kantakan dat kapurimanan do miya galilo nga dondo kakal ta kapod mo giampay isuang kat kay sisano kumakinorengan. Nakajadi nakatalib na rin nga rikot ako na kumakinorengan ki. Harohit miyagali saritad sa ulo na masitar ay mongugad dorogon mon taray sa dit it pelajar ikaw na pelajar teologi iminay among ko mongugad dorogon nga mon taray sa nga tumakis to kano po siya ino po di ragon di nga sa rayton di siya nunuhit perbuatan nga edit it tangulun da inadire karikot na di mololahi nga sangulun pa nalo pabor sa di ragon paingka ako ka nga no kasi katapat na ginaboras no ka iya di na perbuatan ko nga nakatahak kuno kumakinorengan nompunan nakapakyahan puno kuno ka ay kurga dito bay no jadi iyati ka daw nga agumoy kalamukan dati mungkin da iswanggat piyambalutan pikaruhangan hari kalamukan dati nga iaponting nakatahak nakasara nakabertaubat ako na kumakinorengan kay ina po natumboyo nakajadi pingkura ka pamanimban ino pa imila dati pasimbanan nga minsan mo kapag kumakinorengan iri no minsan mo kam tarimon tako dat iya dinawayaan dati at ako na po katarimo dat miyagali dinawayaan dati gisa mo na nga mga salta kay jadi iri net penting di bo parikoton rumikot ako kumakinorengan oilan dati dat kinarikatan Yesus sendiri nga ilo ni ajaib ikoswayanan bahkan mustahil dan memang mustahil memang mustahil ge paingkukura di kapiri ka nga sakira na pod paingka kana pakinorahingan mustahil pagi bagi tulon ay mustahil mantak kinorahingan ge na mustahil lubagyan mo paingkura di sang ulo na tando it akong balat minadap yung pay kusay nga sigagay po nantihan ikaw mo dat tanakampang katid paingkura tiyad iswang pamasyarakat dati nga kadang-kadang harot tiyad nga siyawlad or tanto ay bulayan to ka kadang-kadang kat harohit aaylanam isay di kusay ka harit nawayaan di tambalot kumya galid pay humundi nga ay sa di manan sangano
haro di ti sangulun datok o hinsom tinan nga atagap o hinsom mo to kasyo iho sangan ulo ka tumbayan na tulun mimang okon ko di siyo nga kasiyom iho sanganu ka ni siyo sanganu iyo di na pohot ay koboboyohon na sangulo na kusay to iho nga ako na magakon ako na korikot ako na kasapit it perbuatan di siyo bo to minayo kumuti ko piyo tabis siyo to koy bangga ako na dia hormat ako na dia kano ko miya galiti kangko kasanggup ko tiya di mana may pananggung tiya di karo di panhakway bay no gi kung sikaw Okay, bye. iyon na ako kasap nga puji Tuhan to ipagilitan dating haroy katamat tiya di hari kasanggup miya galidit tokoy yudit Yesus kang kupagin ay pengkuragyad iya nga soroho na dati dat Yesus sendiri okon nako mananggung ko tiya di nga gisomin na patay untuk dati kasanggup isid may panansangan di duso-duso ngay dati ilo na matilat ajaib kago dahil lo isay dako kasap may panansangan nga Yesus sendiri okon piyako di siya da duso nakasapi siya may panansangan duso ngay dati kasap no pa siya manansangan duso ngay dati hata ko pa dadi magakundat ay orohiano kumumonsel korohiano ka paingkuray Raja Daud kasanggup isiyo dat napurimanan di siyad paingkurop ay sokodunggat kinorahingan kumadaw iyati iyati datimpudan do iyo nadalo di Raja Daud oboras dati Yesus nakasapi siyo dat nuno may panansangan no duso dati it okon ko di siya duso kasapi siyo sera dene siya sa nganuo i duso dati napatay siyo popaidu dati mantadidit hukuman dosa pinaidu to ko kaidu to ko nagidi nuka dati patut na padadi nga aku suka melakukan kehendakmu kadati iya lo na dahil ato ko na pa di iya lo ato ko na kapiyo isay to ko di kapiyo to iya di ikamundat tidak mengenang budi sekira budi ato ko na ko iokon to ko katulon naman kapiyo bo jadi ina pada adihit korohian di kinorengan nga orohian to kada di popowonsoy paingkangkab to ko iboros-boros sa kinorohingan kakuan po nga minanansangan no siya duso dati jadi ilo na muti ko sandotan nila pagangatan ko sayra dat ay inupay pelajaran di gulo di nga noretan dat sayra dat popowonsoy to ko nununuhat perbuatan dia sonong nga sumambayang ta ko niya gali Stefanus terima la rohku ka ya disambayang dati kadit pagangatan to ka di gulo di sayrad kasaro ko magalisun sumambayang ko na terima la rohku ka moy dat antaban ni dandi ginaw dati tiadi nga dondoh na po haro pakagulo pagangatan datid I will go dahilo. Kinapatayan ni Tuhan Yesus minipanan sanganu da dusa dati. I will go to kono pa dilo nga sayra dat ay bayat to kod momon se karaton. O saraw to kono
minanansangan hisir dosa ko takan da iya kago ti perbuatan kun mambalas kagya dati om ikago hit mila na dati borasan da iti di taburus si dati lobo ino pa taburus dati dilo sera da sumap ta kalau boras kinarahingan akon ka kinarahingan na arugi sendiri takot arugi kumono po nga ngono pa dadi iralamay po basug iba diri di bo sera da sumap ta kalau boras sa kinarahingan ako ni ko tulun da suay arugi sendiri to ko jadi isay di manod arugi mano ka kon arugi kada na sekiran isu nga business katakan berniaga lah ay sana ta kana pa nga mano to kad ontong sekira piad mamirugi toko da tulun da suay sekira mamirugi toko nga mada toko arugi da sandiri isay da ko to nga business da iti kung balo kumutihan nakatarimo barang ka narag ikiriman ini nga tok nayay na mo ti popol untuk katanganak bo antakan pa di nga imusim Beyblade to mo di pangudar ayo ko kad di tanak o pangudar no nga ay magi amahal ko piyo bo pulu la korikot sorohanan dot korikot kad di tanak ukabay oy mamaya ani gaya tetilo nga olunaw no pak ais narag nga tok o togod ako manaya hindi apopol ko mamirugi doho sekirat dia iya narugi iati dat papajual mada takoy arugi dat iati sendiri song koy naid arugi wakon kadati nga mada takoy sendiri takod arugi nga montok na pod ay katagwangan dati kumakinarahingan sumap tako no pala boras kinarahingan sendiri tako matid arugi akon katulon da suay sendiri isay di manod arugi sendiri isuang ko business paparugi tako haraw pa'y ginawad song koy na ay dilad arugi ka nga mada takoy mad arugi nga isuang gatumano da boras kinarahingan asaro takod momonsed iati na po nga rugi diri sendiri sumap tako boras kinarahingan akon katulon da suay arugi akon ka kinarahingan na arugi sendiri maikot isa at takataki kanunot harati talo tulun minay akan tinapatalun talutulun nga minay akan ino po tiso minakianod nasi campur wah kumoduo minakiano dat mi goreng basah na mi goreng basah ko mi basah ino pa itisang nga minum no milo panas jadi akan na dila digi ay akan na dilo kahit nasi campur kahit nasi goreng kahit imilo wah adi na yahanit nasi campur tu gayonakan pokiano kago tambah lagi ka kumo 2 piring imati imi goreng nga ay nayahan tambah lagi ay mi basah tambah lagi inapay minang inom nam ay pabagalon ko nila doho kasi siapa yang untung may dako simbaro dadamot kung manago siapa yang untung
Siapa yang untung? Loson na di gitu. Iyo nga arohyano ko tid mangkandat mi basah. Ina pa'y nauntong nga isay. Tauki la nauntong gi. Okon kay minangkan ni nasi goreng. Nasi campur. Okon kay minangkan na mi basah. Tay kait mininum bamilo. Penjual tauki. Iya ti kinarahingan nga iyo di. Saya pabuat ako dit suma po boros kinarahingan. Isay arugi. Sandiri to kay matid arugi. Ay arugi kinarahingan di. Saya pabuat ako dit ongosonong. Ipain tunod da boros kinarahingan. Isay ontong. Akan ka tauki. Akan ka kinarahingan. Sandiri to kay ontong gi. Jadi mahito ka na kama. Iati no patihom ay sinanganok kinarahingan na duso-duso dati. Bahkan ipi kapatayon dati. Bahino, I will go to ko. Orohyan to ko di pupawon sa laboras kinarahingan. Sedangkan datulun sa pitulun, harana pati tahak dilo kumadati. Orohyan to ko na disyo. Kinarahingan ako naka pinapatahak pumugunan, pinapatahak ko kaposiyan di siya kumadati. Patut dat orohian to kanda kinarahingan di. Sepatutnya. Mantad ko kapanahakan di siya di, ina pa'y boros-boros, it panudukan di siya nga pa'y ginawa na dati. Asan sagan ka amo? Tanudan to ka na gi. Paing kurap ya. Sangulo na pahit. Kasanggup pat minanhak ko posiyan kumadiha. Paing kurap ko. Asan sagan ka amo. Oy. Tari mo ano na pa siya. Okay? Iyo na pa. Iya din na tasaro ko. Nga ino po hitaburo sila nga. Tok asaro to kagiyad. Iya dit. Nuri di. O gumuk karahian takot tibo. Ila na lang magampuang ila. Ay pananudan dati kumakinarahingan. Ila na lang kantob. Subu-subu. Igay rogan nga asampi ni bo. Papatudo kiragan dat iti na pamagunan nga aramay. Tok aramay bagati pamagunan daman ko piyo. Kadang-kadang kot kadi maging gaso-gaso ki. Ay, harap patunda iya ti dila suruga ka. Hindi pwede gulo naretan dati suruga. Sigagay harap mo borosat. Harap patunda karita dahil suruga ka. Will best gorikin patunda si mekanik dati dila surugat ti. Gumo na pa ituhot-tuhot dati tiyan di. Nga, Mano pa dati mystery ito di ba? Mystery. Borasan ta ka na pa mystery. Ino pa akon ka mystery dating po dando nga ihati. Pangorbanan kinapatayon ni Yesus sendiri akon ka mystery muntak dati. Iti kaboboyuhon dati nga akon ka mystery kumakinarahingan. It atarang kumakinarahingan. Ilo na dalat perbuatan tindakan dati. Iho kadaw tinga mila kuno mimboras. Ina pahit papatumbo yo nga iati nam tisam-tiso. Buli jadi dat isuang got kay sisan dati tinga. Iho sendiri nga atukul ako sumano mantadilo kalambos. Nga ilo na dala I will go dati. Manto ko no. Dadamot at paimpasih to ko. Mungkin dat dondo pira-pira tempo din nakatalib ato kay nakapuriman. Nga bay na napurimanan dati ay iti na tempo dat it kangam kapiyad sumimban to ko nagi. Ato ko orahyan nila. Boras-boras sa kinarahingan nga mantad ko pangorbanan ni Yesus sendiri.
pinsing umbalan to kanad orohian to kalau boros kinorohingan. Asan sagan kamu. Maan to kono po. Kadang-kadang ikarajad sekirad hara karajaon dati ki malah sedanga minaya ko pangulat di kanihab mo pukul 3 no. Impun ako naman di minangulat ki. Suway ganda so sangulun mo kadang-kadang ay sasamangat. Malah sedanga malas piya nga pototo sa napod mamulogot-logot korikat ti bagadi 2 jam kasari kanu kinumoyli nga to kum osado no rikot nga to kum agayoy di ka ako ginamo. Yati tumanud dat boros-boros kinorahingan kadang-kadang gat mimbulay lat penyakit nga maanto ko no po. Korikotok ay serat ori kata timpu kumoyli ko nga hirinad iya nga mongon sikaw ikadaw. Itidit ko kito ko nga iya nga ay otumbayaan dat iya di hanawayaan no bo. Iya landaman dati. Puri mo nang dati paingkurat kinapatayan Yesus iminay panansangano dadu sa dati. Agayo mati ka mo nila manansangano lagi. Sakiro. Aguli ko didite no dit accident ti digi. Sakiro haro ipagilitan dati dait. Haro hibur hati mulia kadida malayo deminay panansangano. Itanak dat pinanantian no. Ana apatut tat ako sintain di sawan no. Ana apatut. Kinosonongo di siyem ni panansangano. Kinorohingan Yesus kinosonongo di siyem minansangano duso dati. Gisam mo napatay. Isay to ko did momonsoy lo korohian na kinorohingan. Isay to ko did tumano di loboros kinorohingan. Ilo nagitanak dati gi. Tumano do boros dati nuka dati. Siapa yang kasih makan kau? Kada tumogad-togad isay pinapakan dia ka. Isay minoga susu dia kana po asitok ni siya. Kada po dad uhang ko nagit apatay ko nasusu ako da. Haran pa pamalapis sa hilaw. Okay, jadi konsikaw to tokom sandam kasari to kay tapot na po ako no kasadiatid ibay ne pelajaran ibay no nga pain sadia kasari bundelo pelajaran lo nga ano kasadia de no kasadia no kapyo may to ko ang pakaitit pelajaran dati dot suabo na bay no miya galit ay minggo gorot video din do kayo ka ang alampaw to mo dilo ganganak kot mamanaw minggo gordi hitit ilas 10 nga alansana ko dat yang penting suara ki miyampay ta po ka di konsikahan production ay so numati sondihon dati suway ka kinarahingan sondih to kana di siya mantadat kolomokon dati moy dat nunu na pahit kaboling kahangan isu ang kapasyan dati nga ano tokod mo nalibamban manuh tokodat gisam mo miyagali raja daud tu orohian tokodat momonselot korohian kinorohingan ilo boros-boros di siya nga paingkang kabukasari dati. Magsusuway katapurimanan Toriri mo
to sinuwalan kadagito haruson lihon haruson lihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamodumi ay soko irat sinunong kadagito Yesus na sondihon. Kunaw misis ato ka iswang sambayang. Kinarahingan iabantog iswang kerajaan sorga. Kung sikaw to kaswa bandabayan no, insan pad kapuriman niya hay, dot songkuro kagayo di sokadung no iswang kaposian rohani dahay. Nailaan dahay iya na himinanan sangano di dusa-dusa dahay, gisamba ihay na po nga harak ago kasiwatan, damin samok kumadya. Milah nagyahay dat momonsay dit kaboboyhon di ongosanong, may dad ihay no pa nga orohyan kasari di korohyan no inagi boras-boras no nga paingkangkab kasari dahay tanudan dahay da manikita daw manta daw gumuot kabalingkahangan o gumuot kolomokan dahay di timpo-timpo na katalib nga insan po dat parikotan dahay kumadya pakiampunan dahay tadaw do bay no nakasadya ni hay da sumimban mantok ko insana ni kaboboyhon dahay di amin tok di karohyan no. Sumambayang ko naging mantok ko insanan makikinangaw da tadaw do bay no. Ahako na ilod iswang tindalanon, iswang buru-buruan dilo. Akon na po ko iswang buruan nga paingka nagi iswang pamusarahan dahay. Gisambot painsamak kasari hay kumadya. Paingka nagi iswang nakalidasan dahay. Anuan he sumangat at tumaguang kasindualan. Nagi kalidasan dat tinanti pamagunan gisamba nun na pahit away andahay nga kano yahay dat minggirat amin sa makumadya anu yahay kalingasan sa kirad irinay karohyan ampunan ten sa nando sa dahay Tuhan ten sambayang dahay isong aran Tuhan Yesus. Amen.